ҳамада салом алейкум бардора, хуш омадем ба канали СМ Шарипов ва бо шумо ҳастам ман, автори канал Муҳаммад Шарипов. Имрӯз ҷумъа, яъне ки рубрикаи хайрия. Ба дӯстон ман ҳар вақт мегӯям ки як анъанаи нава мо бояд ки дар байни ютуби тоҷик ҷорӣ кунем. Яъне ки чӣ хел ҳастанд, шумо имрӯз мебинед ки аз пушти ниёзмандо дигар блогеро тематика кардагиянд, мисол хайрияра тематика кардагиянд ки дар асоси ӯ сум кор мекунанд, ки па сути бояд хайрия ин ба хотири хайр боша. Ва ман мехоҳам як анъанаеро ҷорӣ кунам ки блогеро ба ғайр аз оне ки ниёзманда видео мекунанд, халқ кӯмакшон мекунад, бо плюс худшон кӯмак кунанд. Ва ин имконията блогеро доранд, чунки блогеро дар видеоҳошон реклама доранд. Аз сари ҳамин рекламаҳо хайр кунанд. Ҳамин чиза бардор талаб кунед, аҳамият бидиҳед, ин як навоварӣ мешавад ки хеле ҳам беҳтар мешавад. Блогерои ҳаромхӯр кам мешавад. Дуюмаш ки бале каналое ки ба хотири хайр ба хотири дигар коро кушода мешавад, ино кам мешаванд, но элиташ мемонад, созуш мемонад ки ин хубай ба хотири оне ки ҳамун хайре ки шумо кунед бояд ки 100% рафтад ба ҷои худаш бирасад. Ва ҳамин тариқ яке аз ширкатҳое ки моро барои коромон дастгирӣ мекунанд, ширкати Шифофармо, ҳиҷома, масҳаҷ, фитобочка бе пул ва доранд дороҳои гиёҳӣ аз бисёр дардҳо, мардона, занона, вазнгирӣ, лоғарӣ, простатит, дигараш. Садо омада иста боша ҳама тарафа ва оғоз мекунем барномаи шуморо. Сиёмкаша, лекин худи барнома рӯзи ҷумъа мебарояд. Хоб, овозтон ҳаст. Салом алейкум, ман дидам видеоатона дидам рӯй кардин. Хоб, видеоҳо дар барнома мебиёянд албатта, лекин асли воқеаро мо живой гап мезанем дар барномаҳои моро хайриёро тамошо кардагин. Вот ба ҳамон худи ниёзманд мақсад живой мо гап мезанем ва барнома дар асоси ҳамин сабт карда мешавад. Салом алейкум як бор дигар. Хоб, аввал хитона мақсад шинос кунену баъдан ҳолатона вазъиятона гап занен. Ва чӣ мушкилӣ дорен, сабаби муроҷиатон дар чист? Салом алейкум акаҷон. Ма саломати хуб нест, айсоби гурдумай, ҳамига ҷигармай, зобу меҷиқаем, гармӣ мешад, зобу меҷиқа. Ма дар ин хона иҷора шидагиам. Мерам дастгирӣ кунам ки ҳами саломати ма хуб кунам. Ма як фарзанд дорам. Ну точа надорам, акавду дар надорам. Дар кадом минтақаи шумо? Ма Кулоб даем нами Савхози Назарда. Фарзандтон чанд қайнаст? Имсол синфи 7 мезгарам. Молодец. Салом алейкум. Хубед инҷи брат? Молодец. Ин мужик мешавад, ба наздикӣ дастгир мешавад. Хоб, синфи 7 боша. Беҳтарин муваффақият хоҳонем. Бардоро кӯмак кунен, бетараф набошен, аз худи ман сар кардагӣ чӣ хеле ки ман дар ҳама барномаҳои хайрия мегӯм. Блогеро ӯ тараф бестахай блогеро ки блогери соз ёфта намешавад ки худаш бо видео кунад, бо хиза бо худаш кӯмак кунад, блогеро ҳаракат мекунанд ки наоборот аз ӯ ниёзманд як чӣ бигиранд. Лекин ихе кардан дар кор нестай. Ҳастай ку хайр на танҳо дар як одами оддӣ. Блогер дам бояд боша, ҳамада бояд боша. Бетараф набошем, бардоро бикунен. Агар ки имкон дошта бошем бикунен, имкон надошта бошем просто видео дар лайк мондан, комментари нависонем ки баъд дӯсту тақсим кардан сабаб мешавад ки як одами дигар мебина ва та дар ҳамун хайр шомил мешавад. Ман насиб боша роӣ мекунам одами хидмат, мақсад аз пеш рафта ҳам кӯмакшон кунанд, ҳам бо аз ҳол аҳволшон бо бештар бохабар шаванд, хубтар мешавад. Ман шумо хати алоқа мебароянд. Кадом минтақа даен? Кулоб да куҷошта? Савхози Назар ба тамшо. Ман роӣ мекунам, насиб боша мебиёянд, ай пеш мебинандтон. Ҳеҷ дастгирӣ намекунам. Ягон ду ҳамсоё меоянд, ягон унои авқотай меорам, метамон хайр. Яъне ки айни замон шумо кор намекунед? Не, дар ҳеҷ ҷо кор наметавонам, ай рӯи ки касалам наметавонам. Баъд агар хӯрокара мақсад ҳамсоё биёрам, баъд расходи пулӣ мешавад ки мисол як сар либоси кӯдак ё ки ягон чи лавозимоти мактабиш, инора чӣ хел мекунем баъд? Кӯдаки ман дарс хонда наметавонам, барое ки шароит надорам. Яъне ки мактаб намерава? Шароит ки надорам намерава. Ягон сол рафтагиай? То синфи ҳами 4 рафта, дигаша нарафта. Везеб ку баъд пурспос намекунанд, намепурсанд ки масъалан кӯдак чи ба мактаб намебиёяд, чӣ ҳол дорад? Не, ҳоли чӣ ка нагуфтаем. Да, аҷоиб. Ҳами як илоҷ кунен. Чӣ ном дорад бачатон? Талабшоҷон. Як илоҷ кунен, ҳамира мактаб рӯй кунем. Барои не, ами хаша не, моира бояд бикунем. Барои мактаб рафтан ҳозир ту мактаб ра чида кора сар либос? мактаб чиз ясекунам хали. Чӣ именно намерасад та? Нем пишокҳои мактабӣ, сумка, дафтар, чиз. Чиш мегафтар китоб. Агар ман роӣ кунам ҳамаша бигиранд мерай? Аниқ мерай?
ва вақта. даст метӣ биё через экран рӯзи дигар Салом алейкум. Ой, пожалуйста. Hamiyam bacha apajon. Abi. Hech qanday. O'nqta ishlagan. Toli namaraydi ya. Hamiyam bu daraka momada. Салом алейкум. Hozir kudakam biring shu nomер. ман роӣ мекунам ҳама чизои талаботота мегирам неки мерай ман нишон метикунам хе рафтаги айдирини мактаб ман да видео мекунӣ фаҳмидӣ Акаҷон раҳмати калон худованд аз шумо розӣ боша. Аллоҳ баракатон бита. Akashda чӣ ваъда метем? Баҳои чанд қат мехонем? Баҳои 5. Акай Муҳаммад хайна ду дарчата бо назорат мекунем ки баҳои 5 қат мехонем ба ваъдаш вафо мекунам намекунам. Ай худо нигаҳбонтон акаҷон. Талабшоҷон. Худо нигаҳбонат. Майда мерем пай корда. ва шахсе ки моро дар ин кор сарпарастӣ мекунад бародаро ин канали Салом TGI. дар таърихи амрико ӯ аввалин шахсе гардид ки самолётро муҳосира ва забт карда маблағ талаб кард. асосан бародаро ин закрити телеграм канал дорад ки видеоҳо бо сифати хеле ҳам аъло бо маблағи зиёде аз баландии 3000 метр аз самолёт ба замин парида то ҳол бо гузашти зиёда аз 50 сол ба ягон мақомот муяссар нашуд ки зинда ё мурдаи ӯро ёбад. лекин ин закрити канал сумаки албатта дар як моҳ 200 рубл ин муаммо дар давоми зиёда аз 50 сол ФБР-ро сарнагун кардааст. лекин бо ҳамчунин дорад телеграм канали кушода ки доступуш бепулай. шумо метавонед ба ссилкаи дар комментария буда бигзарен. ӯ кист? То ҳол зинда аст ё не? телеграми кушодаш шинос шавем бо каналаш. барои чӣ ба садҳо корманди ФБР ва дигар мақомотҳои қудратӣ муяссар нашуд ки дар давоми 50 сол шахсияти ин ҷинояткорро муайян кунанд? ва дар ҳамҷо ҳастан роҳи барои обуна шидан дар канали закритиш агар ки маъқултон шид мегзарен, агар ки нашид местен ҳамуҷа. хоб ссилкаш дар якум комментария. ана гуфтен дар хона иҷорае на? овай ҷидама квартиранта. яъне шавҳар надорен? Не, ман надорам. чӣ қадар муддат шид? бачаам 1 сола баъд ман биромадам. баъд шумо чӣ хел зиндагиро пеш мебарен? ягонҷо кор мекунед? ман ами саломатим хуб буд мерафтам хай хонаи одамода кор мекардам нами хай ёрдам медоданам нунай картикаи пиёзай медоданам ёрдам. вақте дар рӯи ҷойгоҳ ғалтам ҳеҷ кас дастгирим намекунам. ягон ду ҳамсоё меоян ягон нунай авқотай меорам метамон хай. яъне ки айни замон шумо кор намекунед? не дар ҳеҷ ҷо кор кар наметавонам ай рӯи ки касалам наметавонам. баъд агар хӯрокара мақсад ҳамсоё биёрам баъд расходи пулӣ мешавад ки мисол як сар либоси кӯдак ё ки ягон чи лавозимоти мактабиш инора чӣ хел мекунем баъд? ин кӯдаки ман дарс хонда наметавонам барое ки шароит надорам. яъне ки мактаб намерава? яъне ки мактаб намерава? шароит ки надорам намерава. ягон сол рафтагиай? то синфи ами 4 ша рафта дигаша нарафта. безеб ку баъд пурспос намекунанд намепурсанд ки масалан кӯдак чӣ ба мактаб намебиёяд чӣ ҳол дорад? не ҳоли чӣ ка нагуфтаям. да аҷоиб баъд всё равно кӯдак мактабам нарава агар ҳолатҳои пулӣ мешавад шумо чӣ хел маблағ куҷо ба даст меорен? ягон чӣ всё равно мехарен ё ки газ ягон вай дигаша?
ما شیگرانه خدامت نمیارم اونم سوی ما میتا یکون اوقاتا یکی نونا یکی خیلی میتا یکون سوما یک ما همی سومی الیمنتی کودک هم میگیرم سومی خونه میتا یوش میشه گشنه میبونیم تشنه میبونیم مخوای توقات میکنیم суми алименти кӯдак чанд сомае 100 сомон дар як моҳ در یک 100 сомон яъне ки аз ин бармеояд ки падараш зиндаай اوه ва падараш медонад ки мактаб намерава кӯдак میدونم او تشخی کسالیه روی جوگاه دیگه نمیدونم چیکار کنم من خودم کسالم در روی جوگاه чанд сола шумо дар ҳамаи ҳол иҷораен баъд ҷудо шудан نیمه 3 سالای در همجا کوارتیران شدگیم пеш аз ин ки ҷо будем خونه رحمتی اوچام ده баъди вафот кардани модаратон аллакай дигар ҷо наёфтем ба фикрам дар уҷа ای روی مجبوریم در همجا شدگیم مگن این خونه آورینه ба чӣ ба чунин хонаҳоро ба иҷора метиҳанд 100 сом میگیریم جوش میشه کش نمیبونیم تاش نمیبونیم سومی کوارتیرا میتیم که نخیزونن иҷорапули 100 сомае اوه свети ов дорен داریم суми света ки метиҳад سومی سویتا یکون دوف میتیم یکون دوف خواهی میشوه با قرضور میشیم خواهی охи 100 сум шумо ба кадоме вай мерасад свет худи 100 сум мегзарад дар як моҳ قرضور میشیم جوش میشه قرضور میشیم جوش میشه آخه میتمون یکون هم سوی دیلش میسوزم میسال میتم میگه خیلی ما سومی سویتا میتیم чанд сум мешавад моҳона квитансиятон чанд сум мешавад میشه نمی 30 سوم میشه و 40 سوم میشه من هیچ چیز بوده نمیبرم افی ندارم هیچ хутон ҳолати хеле раҳрӯ рафтанатон чӣ хеле хестану гаштанатон мақсад як тарафи хона мегаштем чӣ хеле ки шумо мада видео кардем агар натонем хай бачатон атиен телефона мешавад میشه و نمی ضرب تبلیت که قطعی میخورم تبلیت کرم دردم کن میشه خیلی بو میخیزی хай агар хеста бутонен як бор аму камера пушт гардонен як бор ами ҷои хобтонаву ҷои зиндагитонаву ҷои хурду хӯрокона дар видеотон ҳаст ё бо мақсади хеле бо худтон меша این جای خوامم این خانونه تری این خیلی دیولوش تری بلق زاگی بروردگی میچیم با جا خومدگی ده بلق کرد همش تیکه تیکه ҷои хоби ҳартон дар ҳамин хона اوه ҷои хурду хӯрок ҳамун ҷо همینجا داریم تری گاز خونه نداریم дар ҳамун дохили хона тайёр мекунед на او هم خونه دا تیار میکنیم میخوریم اینه پشتی خونه شه ана شروع خوبگی یا چپا میشه میگوده بودم рақамҳои дар картаи болои видео мондагӣ бародаро рақамҳои худшонай бетараф набошен кӯмак кунен так ҷои вайтон чӣ ҷойҳои дигар хонае ки дар ҳамун ҳавлия ё ки аз шумо ҳисоб мешавад дар ҳамун аренда همه همش نه همش کندگیه پیپلینگه яъне ки фақат дар як ҳуҷрашда имкони шитан аст тамом او هم یک جوشته میشنیم دیگه مایو ریختگیه خیلی
نیست جوی هواری نینو خونو که روی مجبور چیکو کنید که جو برم аз ҷои шустушутон чӣ сар даҳантонро куҷо мешавед? мақсад душ пуш ҳастай? ҳастай бания иной тари кандагӣ рехтагӣ ҳамаш ҷара оз мебарам нишонат метам ҳамаи ҷаю рехтагӣ я метарсед дорани ҳамаи мор ҳамаи чиз дора ҳоҷатхона чӣ? ӯ поён дай اونم پایان در ایجاد کنشون یا شغلشون این خونه نیست که را اجاره بده چه خیلی چرا اجاره میتونی اولین اگر دکتر سر شما چپش واکی جواب میگه جوش بنیای میترسی بنیای یعنی که دیدستیم برادرها چیزی که شما در اکران ایرا بنیا میگن میزانی سنگیانی میکنی؟ میترسی بدروی بخیر بنیا زمستان درو زمینجا بنیا میکردیم همه جوی ریخت زمینش لایه یا که بتون داره؟ لای داره یعنی که هیچی نداره شلنگ پلنگ همیش سطلی لجوش میکنین با فکر میاری نه؟ آوان سطلی لجوش میکنیم میاریم همجا بنیا میکنیم زمستان درو زنمجا بنیا میکنیم میگرنوی همه چی داره میترسی درم دو دروی خیلی البته با خیلی بنیا بعد گردهای شما میمونه همه کندگی ریختگی شکافکوی همجا همه چیزایی درم میبروی زمستان درو زنمجا بنیا میکنیم نیتر تریزش بیای خواهد ترسیده میبروی میشویم برای کودک مکتب رفتن محض چی مشکلی شما در سر لباسش لوازماتش؟ نه سر لباس و خیبونم چیزی همی برای مکتبیشه نه اصنش خیلی اجاد خونه شه اصنی پویون ده ترسه ده کس میریم одам дорум ма клуб да меоян роӣ мекунам ма меоян хабартон мегирам او خیلی اجاد خونه شه پویون ده رحمه боши хоб бародаро бетараф набошен видеоро бигирен тақсим кунен куҷоида ки ҳастен лайк монен комментария бинависен падилитса кунен то ки агар шумо хутонам кӯмак кардан тонистен бояд казига сабаб шавад лекин шумо бехутонам бетараф набошен мисол ин хел ҳолатҳоро одамое ҳастае ки мисол крупни кӯмак кардан наметавонанд лекин зара метавонен ку ва шумораи шумо дар ҳоле ки бисёра ин сабаб мешавад ки шумо хеле ҳам ҳаёти одаморо тағйир битен мисол чӣ хеле ки шумо медонед даромади ягонаи ин оила 100 сомон дар моҳай ки 100 сомон дар моҳ шумо медонед ки ҳоло пакети танген мегуфтам ку аввал ухелин пакетҳои сиаи маечкаи ам ухелио пир намешавад аз бозор ва ино дар давоми 1 моҳ мегиранд 1 моҳ агар ки надонем бардора и 30 рӯз мешавад хая хелиш 28 но основной 30 ва ник боя хеш 31 ам астае 100 сомон дар ин моҳ вай не бача ки синфи 7 бояд бирава ки як ҷо ба хона баъдан дастгири модар шава имрӯз дар хонае ба хотири оне ки лавозимоти мактабӣ ва либос надорад мегум чӣ бояд боша ки мактаб ро меяд ки ҳамин чизе ки ҳама дора яъне ки надора ҳичи получается хоб ман роӣ мекунам мебиёянд мебаранд тра якум мегиранд чизота ма бояд бибинам рафтани тра ана дигаша аз тарафи аллоҳ ака ҳаракат маъмул кардем баракати аллоҳ нигоҳ мекунем модарҷон
خب سلامت باشین. ما سخنانم تمام کردیم. اگه چی گفتنی باشین بگین، گفتنی نباشین جنبس میکنیم. نصیب باشه ویدیوتون از جد. نمره کارتم البته نمره کارتت ناروان میکنین. وقتی که ویدیو برآمد ما در بالای اکران میمونیم. ویدیو روزی جمعه میبره. هر روز جمعه برنامه روبریک‌های خیریه ما دارم. لیکن تو برآمدی برنامه را الکی میبیان کودک میبرن سر لباس گرفتن. مالک دادرجون رحمتی کنه. خدا شما راضی باشه. سلامت باشین. یک جان تشکر برای دعای خوبتون. انا یگان چی گفتن اگر داشته باشین بگین، نباشه اگر جنبس میکنیم. قشا گفتن شکرانه الله خیر. رحمتی کلان مقصد خیر نگاه میکنیم کو ویدیو را. خب سلامت باشین. نغز مونین. سلام علیکم اکا جناب و جناب. از شما خواهش دارم دستگیریم کنه. سلامتیم خوب نیست. من در نمی خانه‌ای که میبینی کوارتیر شدگیم. من در زندگی نه پدر دارم نه مادر. و تو چه مردگی های. من اکا و دادر ندارم. من اکا جناب از شهر کلابم سعادت. از شما برادرها خواهش دارم دستگیری کنه. من ایسا گردون برام میارم. ایسا زبم میچقه. ایسا جیگرم غم میته. من همی یک لیچینی ما گرفتم. دیگه زورم نمیرسه که لیچینی دیگه ما بگیرم. من شرایطی ندارم که خود ما باید لیچینی کنم. سلام علیکم اکا جناب شما خواهش دارم که دستگیری کنین که آچان ساز شد. سلامتی آچان خون است. دستگیری کنین که آچان ساز شود. ای پاک خزه. هر کس که دستگیر میکنه الله برکت بده. نمیتونه یک هفته تا که آچان جانم ساز شود. من اکا جناب شرایط ندارم. مرا کار نمیکنم. در یگان جا کار نمیکنم. مرا می همسایه شکرانه خدا یا پرانون اوقات هم یا یاردم میتم. من در خانه و در کار نیسته. من در سلامتی در کار که من لیچینی کنم. سلامتی ما خوب کن بطور سر این فرزندگ من این ویدیو را با محمد شریف کردم که همین ویدیوی مرا پهم کنم مردم دستگیریم کنم. هر کس که دستگیری که میتونه الله برکتش بده. نمیتونه یک هفته هم تا که ایرو جوگای مرد بخیزم. خدا جان عمری دراز تام بده. تنی سیت تام بده. دیلی بیغم تام بده. شویش کار تام بده. خدا جان مردمی غریبه خداوند نگهشان بداره. ساق رفتن سلامت به پیش پدر مادر به پیش زن فرزندش بیاره. خدا جان مردمی غریبه یک بایی به دولتشون کنی که مردم ایتایتشون هم بخوره.